פרשת בשלח. פרשה מובא פרעה alungel hong ta kina pi ti tai am Israel te ho anungdel ki tats am Israel te ho sipai ho to anungdel kina pi sai to va in kang talai zagup to Egypt sunga kang talai yo se ki puin Egypt Israel te anungdel tai ti chu sta ko do san question do chu pe do am te ale ipitinga kang talai zagup ti ta a ibola Egypt gamau kang talai yo si to ti ngayam ti answer pe pi te am te ale itu agi sai pa hi ta asa kang trai ta asa sipai ho bo sai hi poet hagaw langa thina vanti hunga pe bolai Israel te chunga satan hunga Israel te chunga god na hlut sana te dinga chu namtin vai pi sipai ho yo sangan pui khom he ti chu asla ko sin pi sai chu va power heading pu apoi mo heading hi choyo si pa chu e ho sa dinga mi mi ram Israel te chunga god na hung ki sa e ho chunga i do di hung ki sim ding ta le ama mi khat mi ni ke o hi poet ti chu leise chung pom pia satani na tha yo se kai an kai khom zia Michelle te chunga god na hlun sa ding lampi god na thei chin cha an hol zia a bonds kya hong ki loi khom i do dal dio siu hong ki loi khom te zio hi at ti sla ku do sen ya chu sitting ta chun chu vai nei tu pa apoi mo dan ki het nga ye ti chu ai na chu vai nei ni lampi kha sla ku do sen se pia se ai ha kol Yaakov ve haydaim yede Esav Piase a ogin zu Yaakov ogin e hiin a khut wang Esawa hi ati chu piase am khla ko dosen a ogin pa chu Israel te ogin pa chu Yaakov ogin hong hi teng ta le Esaw khut nin sai lo the po ti chu Yaakov ogin chu pe hai Yaakov Ishtam Yosef Halim Yaakov chu pon bu noya jing mi he ti pon bu noya pe bol jam tora zil ji so as i ogin u tora ogin a hong san jinga tora ogin pa hong pun jing teng ta le Esaw khut ni mai lo the lo then e puang bo wen ten ogin u tora ogin len to che ending in pathen wangin bo zik ta shavua to